It's not who we are. سەرۆک ئۆباما پەیامەکە زەلالدا. We're one American family. ام امریکی به هفره مالباتکن دما کوبشکی و مالباتی حزب دورخستنه یان پلیا دوام بکه اف دی بنگه هینه تواماتیک ببه. ئۆباما لە کۆمەلا مسلمانان لە بالتیمۆرێ گوت گۆ ئەو خەمبارە لەسەر کریارên دژبەرتیا مسلمانên ئەمریکی پشتی ێریشên تەرۆریستê لە پاریس و سان برناردینۆ تا ئەv مزگەفت بخۆژی کەتبوو بن گەفێدە. You've seen پر جاران تدیتن هند کس کارین بترس و تروری وان به اولو باورمندی و گره ددن و هلبت ما هند گوتارین سیاسی بهستن گل هم بر مسلمانین امریکا لبورین آوان تنه. کاندیدê serokatiya Amerîkayê Komarî Donald Trump bi piştniyazek da derbasbûna misilmanan Amerîka bi demekî qedexe bibe û misilmanên li Amerîka jî belgeyên wan ji nû ve bê çavdêrî kirin. Lê kandîdên din yên Komarî ew pêşniyaz qebûl nekirin. Misilmanê Pakistanî Amerîkî Ehmed û jina xwe spasiya Obama kirin û kandîda Demokrat Hillary Clinton got ew li dijî nijadperestiya dijî misilmanan e. We voted for him. ما دنگا خدایوی دو جاران هات هلبجارتن او به تایبەتی نیشانین هیلاری کلینتون ام همی مسلمانین او پیشگیری دیار دکت گرزگرتن آوی زدتر ج مسلمانان را هیا او از دوی باوری دامه پرانیا مسلمانا ده پیشگیری ویکن. هەروەها جی ئۆباما لەسەر هەوڵدانا حکوومەتی ئاخوی بڕێبەرین مسلمانی ئەمریکی رە لە دژی گروپێن رادیکال گۆنەهێ لە باندۆراوان لە جڤاتا مسلمانی ئەمریکی بێکردن. this warped thinking that has found adherents around the world. او نرین سقط ین لهند جیان لجهان تندیتن ین وکا بوستن کاتانوگا و سام برناردینو هبونا خواه نها ارکام همویان اوا ام باورمندیا خواه اولی بدین آلکی و هول بدین پرین وک هوی آوا بکین لشونا پارچبونه. دەختۆرێ بایتەر ژی ئەنوەر چاوداری کێفخۆش بوو بە هاتنا ئۆباما. His comments, his speech was very encouraging. داخازاوی آخافتناوی گلک جسارت ددمه دوی ام آلیکاریا مروان بکن او دوی اوج آلیکاریا ما بکن بو آواکرنا والاتک خورد. دداوی ئاخەفتنا خۆدە ئۆباما داخوازی ji ئەمریکیان کرد گۆ لەسەر نرخên ئەمریکی بمینن مینە ئازادیە ئۆلان و ئاخەفتنا لەسەر ئارامی و ڕێزگرتنا ملەتان. لوقمان ئەحمەد دەنگێ ئەمریکا.